west abo kubaniye kutwisyaho kutushemeza kutuegesa kandi kutuambeka. It is International Peace Day. Ekiro cy'obusinge omunsi yona. Briefly, omuntu nabibaza tachecho cyo ni kintu kintu. International Peace Day ntujikuruza ki nikimanyisa ki katacya. Wewe mnongo mutebekanisa. Ejo kukuyagamba n'ekiro cy'obusinge omunsi yona kandi tiketa International Day of Peace na si World Peace Day. Ekiro ekyatirweho na mnonga omurukiko rw'amahanga geterine urwashitano omahagwa kumubona kinana gumwe konka kitandika kare kutebekanisibwa omyaka ya 1905 mbwe tujye mu ntaro zanka zensiyone za kabiri so kwenda kukoreshere iki bayasalamu nyango bateho entebekanisa yo kweyusya kugira ngo twetere check tuyerebe ni bintu ki ebiturwasa kongera gukora kureta ho businge nushanga umwe nkombona kuko aramahanga araje abantu bari kurwana kuko bari kurwana hariho go orhona ateganisa bati ngo tuye mu rwa corona nushanga mihono mu Rwanda mu Rwanda kuko hariho go utari mu ntaro zanyu kandi ni kona nkohereza kubwaza vaccination so tugera ngo tutahebero nkebi haza ho ceasefire nasi okwemereza mu kurwana bahe chance na nabantu nkabariya nabo batunge obuhereza nase batungo kuganyirwamo konka ahamherwa byona no kweyusya no kurebera aha binte bukuru ibyombe ko businge tukabasa kugaruka kubitera kweteramu okwereba mutuma mukarengo kutiyo ntwora nuko ahita gukora kurungi tukakora cyo ngo tabasa gukora kurungi rero businge twabureba ng'ekintu kikuru. International Peace Day, of course, mwenu nikimanisa ngo buri birabe na kimwe byo kwa mwenda ntobantu kuze kireki na kimwe byo kwa mwenda ntaba hari shaha bernina zo kwijuka ekiro cyo businge kandi nkata bumwaka ogo tureba ngo recovering better for an equitable and sustainable world ngo kutubwe mu bwira obuna kugwa corona batiro ho mutwe kugira ngo ngo kutuyi ombuna ko obu okutukarga mututa ninga turuge mututa kwasa kugera ensi eitwe turukweshemererwamo eburyo mwari kureba mukamutahiwe nkecho muhendo kandi eitwe biturukora birukubasa kuthanga ninga kutereza amasiko kugira ngo tugume tushemerirwe so base kuba sustainable oshange kwa masiko urukura oshemerirwe urukura oine okutanga nyensya etangire mbwe inembiye okujeshemererwamo yes so ncho batironka theme ahabumwa kogu kandi ncho turonto koreraho twena kugira ngo twabasa kugira obusinge na mnonga obuturonturga ombunako omburwiro bwa corona atinureba nkamahanga gamwe gatangiye kuruga ha bintu bya byo kuzubara abantu kuzanka hanaka ko kurenga empira so mwenu turende tugeza kuruga ngo turgomo corona konko tugirgamo tuta so recovering equitable twargamu twena kugira ngo twena tushemererwe twena turinamani twena turukwisha n'kitinisa kandi turukupromotinga obusinge. Yabare mnonga Edgar Buryahika nuwitwa taesa obukaseshaka okurgato kuseshaha emeneda chika 50 tuganira hanshonga ya International Day of Peace izoba ryo businge omunsi yona iwe nka activist omunshonge gikorera ngo haro businge of course businge ntandikiro makagito ni bintu ki ebi omuntu nkanye niwe umakagita tura tukubasa kutandika kukorerera buri zoba twachievinga peace. And another thing is peace achievable? Exactly. Webale kubuza. Atabareba TV West. Ekigambo businge kama dinakishobora. Kutugambo businge icyo kubanza turukumanyisa ngo na hortar. Tugambo businge no banza yowe nka wayireba. Oyi no businge ina peace. Kuko burya hora oshemerirwe ombyo rukora abo kuba wanoza kuleta ho businge iwo wenka oine kuba obwine tokwasa kuhereza icyo tine so no hura omutuma gwawe oine woine nzika no hura omutuma gwawe hine okutuntuza ko ine dero twaiza kumanya icyo tugareke turebe iwe na nabantu abo tuye nabo numuturana muta
omuntu kakushagiza omukorraki twahiza kureba byona at a personal and an interpersonal level iwe nk'omuntu n'abantu abokutwara nabo tureba aha rengo orwarengaho iwe n'abantu koko muri mu ihango munasho mu society omwe numureba ngo muturine kurungi numuturana mwino busingye so twahiza kureba ibi ntubona kwiza kuza aha kintu cy'amakagitu amakagitu n'imyanya umwanya utume uburyo omwe ashemereye kuba nabarumu kandi akahura ngo ashemerirwemo konka kingi iki ntushanga twarema kwika hariyo gobusingye buturugamba abo kuba obumwe amwe ntiteranisa ibintu bibiri nituremwa kumanya ngo obutikirizana n'ikintu cyabutosha so waba tarebire butikirana nk'ikintu cyabutosha ukakiranga butikirana nk'ikintu kiri kutuntuza nushanga utakorera ibyo ebikuza kuretaho obusinge ati muzuri zinoshanga nyo kushanga niwe twagira okutwaba emuhondano nyeze ko kukiga umuhondano hati oshoto wayereka ngo mwagira okumwenda kurwanamo kungo kushanga muzuruzi ibyo kwenda ati byo kwenda nishintu cyabutosha ngita obusinye cyangwa ibyo kona yabyo bintara kwenda tusimukana kiturwanisa nkitondanisa simukana turonda numbazi ki ugwakwasa kutugita no tutaru kwikirizanisa ebitekateko narisi ebyetengo tutaru kushanisa tubase kuturana in our differences tushemerirwe so kushemererwa ombutashanisha ebituru kubantu yetenga then twashanga twakuriyetinga ekintu ekyo twakitekaho ushaka twayita obusinge kandi ebintu ebi nibibaho munonga omumakagitu noshanga omukazi n'omushija numugire ibintu ebyabahondanisa konka ebyaba ebimutikirizanaho azashanga mu byabayitero kuhondana konka akujya mwayibo kuchimanya ngo necyo butosha nyo mushija kushangana n'umukazi wanje tutikaba 100% tukabujya ngo twina tushana abo ko byoma kuranka mukora ayino kwe byoma ine identity nkomuntu konka identity zitu twine kuzumanya kandi twareba ngo nibintu ki ebikutugita hatige kintu cyeka ekikwanshi tugita no kugira ngo twine kuba eka twine kuba umuntu ngo katukikirizana byomuyiza no kweye byomoye ya leta emichwe ya leta emichwe twagigita hamwe tabasakora ekintu ekyo rero ngo kutuyontuzo tuyo mbuna kubwa corona ubu nakoresha ngo ubwo mutwe n'ugoreka okutwagurga okutwagurga mu corona kandi tukarga mutwe na tushemererwe byomo kwisana mutayo kitinisa hati twareba ngo ubu nako kubireho ibintu by'umuhondano byayongera abo ko mujana ashira no mukazi mbarebana imize yabe atakureba ati nasiba nagireba abana amashomero abimbasiba ko mashomero ati nibasiba muka umwana asiba narya nanka icyasigara no kushanga narwana na nyina narwana na munanka so embwino shangira ibyo byayongera rero toreka ngo ni quality ushanga abantu batakwikirizana nako nukwe batakwingana ushanga atwiye nukuyongera munonga ahagwe ndwara ya coronage icyo kurebera ubwo hati n'abana abantu bashomera hari za computer hazo bari bashomera computer habana batakushoma ariyo bato oriyalisize ningari koko nazando ko mbishaka riyo mu bishenyi aba bana tuyunza ku rugombo nakobo tuyagiye ngo kare umwana mwazo mu ishomero konkuba ubagaruka yishomero bako mu kibinancyo cyumwe samuhamba yagira ngo abana ngo ubona bakabona abanza ngo tubatembese so time neza kwika omyaka nkamukaga ushange tuyina abana bona bashomere cya mukaga konkata bari kwingana ino ko bikenga ine notari ko bikengera kimwe so that level of inequality neza ko yongera tutasipetinga ntureba mu mission tutera muto cyangwa ukushanga abana uko tegeza ko kutarukushana kujya higuru then nabarargi mu mashomero ati bentore ko barugamba abana abaziri abisha abaziri uko beyongire yikorera n'abasigazi abarwo mu mashomero abo ko nakura bajya nankano zo nkompifo ayirebe size yarebe yakajya ta nazo mbiye mashomero abantu baroreza hakasente tukimugariza mu ishomero so obuyaro za kasente yaza kuwanga ishomero hato shange ahantu hakugira groups ibiri ahabara barije bariyo kwabo na nabarukubi
bari kwa kunka entani se byagati yabo iri mpango munonga hada ke kweza kwa mpango munongo kiretera aba baba kubi bahondana the difference yabiri mpango usanga cyabaretera kuhondana eventually umukondano omu naba hargamu obutabanguko babore MP urukwenda abana bugura kuza kurwana nabo bibururu nko nkibanci kwangwira kwataho sente abo kamba kabariba inabara yabatineye kimwe sente uko wasingira ukumura kumba bakaza kusemba rwana bananga ayo bijambi nkibani cyangu abo kuba izo nanka za inikorte neza kube eri mpango utinga nobwo bakaburi bahango munonga rero ebyene kubukeza kubaho kugira ngo itinka abantu abo kureba ubusinye k'ekintu kikuru kugira ngo tukakora ki kugira ngo twamaraho twareba kai twaho imihanda yakwatse kumara enshonga gize nuko twizere tuganira n'abantu batari bamwe na bamwe ahange kitunga cy'ikushaka gukoragana nacyo cya International Conference on the Greater Lakes region. So aho tugeze kugira ngo twarebe ikintu cyo businge nkakikuru kandi twakita byo kushoma noreba ikizere kuba mu ati nko mu Uganda nsomesa ibintu byo businge biri nka hana arengo rwihanga kaza universities konka hansi kikiri kiki ahansi ko kukibuza ngo nkakazi kacyo cy'umusaraba singu tubishomeseza mu munanka konka no usanga umusaraba atari kucimesa usanga tikiri kumara abo kuba n'ikintu obusinge abantu mbashitwara fo granted mbacenge ikintu kitari kikuru ngani ikintu cyo muhendo abo kuba noreba nka ihanga ka Japan ihanga South Korea ihanga Thailand nanka Rwanda nayo ikashitandikaho kushanga ko mu curriculum abana kutandikira hansi nababegisa obusinge values of peace bazito mu curriculum yishomero wa primary bamuteraho kwizana n'imyaka ye owasigende kuzana n'imyaka ye kugira ngo yaza kukura abo kubantu manyanga ababa no babembeze tubanyinsi kandi abimwe bembezo gugwari yawo ayine cyango cya rukora mukureta ho businge so mu wabutebekanise kare ababanda kuza kwa bembeze menye bahita nanyinse baba kirumbuye bembezo obu mukamba kweta businge nakaba namanya nani nyenda kugarukanisa abantu nibagarukanisa santa no manyanga ati mbakwaka ruru wajya ngo orchemane wa RC bati ninga bakwaka kikwaka kunkatoka tunga kakutendekwa umbite kwatire no kugarukanisa abantu so ono kija kubagarukanisa umugoja umaye kugira ngo bagarukane yoshanga wabahondanisa izo tukabantu tukatu no mushomo gumwe twantu gani hanshonga niyemwe iyo bushinge na mnonga ekite kwatire na agenda na omukazi no mushija twaretaho tugamba habiri ya syllabus abo abantu kuba kushoma na niba ibakwane biga mu kubwa biri so mu rubo yatujya ngo akaba rya TV abana bakamba shoma ibyo kushomera TV batekaho emyoga ya mama emyoga ya tata so mushomete yatandika kwegesa emyoga ya tata no kushashira school fees maya no kugura ibyo kuryo muka no kujya emyoga ya mama no kuteka no akulengamizo mukagariyo so at wareba ngunana at kutukeze twaza ko mbitabo byo businge twatera tocho mu ngegesha ngeje tureba ngo ni uhuze mukaca abana aha bo kuba ni nabo kushanga abamo muri itwe mbaza ko bandi mukazi nyina abana banje aba ninye bahera school fees ninye mbagura byo kurya nemizo yo kutara mune yanjye so at no bagamba tenge imyoga ya tata ni iriye ndizo so ubwo mwana naza kukura ine miteka tekireki so mtwereka ngo nje tukugira ngo hatwito nkabo byo businge hine ku bantu tureba ngo muzakari cyo hamukezi ni ibintu cye birumu ebiri kongera kubaganisa ebitari kugita ni ibintu cye birumu ebiri kuhombeka emisinge yo businge ushanga tukatwara za debateira bo kugira ngo father is better than mother so omuntu yatagiraho akagikuratira egi debate akagishobora ahamherwayo nushanga abana bamanya tata nakira mama adakibakuriramu abo kwamba ka points nyingi zoreka udata nakira mama kandi uzaba nyingi bakajya kikwereka icyo nicyo barakwati so jwe bayisa na nomo omaka abana bakuzogura yo mukazi nicyo bakabashimira muka ayibashomere ayishomero abo bakashita mu debate bachigonzora bare ngo points kuzabigero nyingi tata nakira mama so ntwe nangu abitukoraga nabo na mnonga ibintu byenyegesha tutagi kurebera habitu nkibi na mnongo turonto rwombwira rwa corona abutumanga ibintu byingi biza kwiza biri kureta emihondano twine kwete ikateka bucirikari tukarebera aha bintu ki ibyakwaza kutwera umugaruka kuretaho ibintu byo businge
hari abantu abanene batureba of course turiyo ntwendera kireka atwaho hataba abantu izo bankeri what should they put in mind batandike kugendera ki bakore ki omukwenda kwakira ngo businge ngo turiyo ntugamba izo n'ekiro cyo businge mbwira umuntu waburijo nkanye na nundi ijo wano ryo nareba hati akuratereze ki kwenda kukanje cyo okay webare mnonga mwami muzuzi noreba abachina bine nanka bine ngamba nubagira ngo abantu yenda uhano yende kintu ekyo kuza kutunga ndakore ekyo mwaka gumwe ekyo uzaganyirwa mu mwaka gumwe hingo mukeri wabano yende ekyo uzaganyirwa mu myaka 10 hinge miti kungabano wabano yenda ekyo uzaganyirwa mu obutwire shomesa so in 2030 tujangu wabano yenda ngo tukore Uganda nenga sina Great Lakes region tugire abantu abitumanya ngo beteka tije promoting obusinge beteka tije kureba obusinge ngekintu kikuru twine kutamani akintu cyo kwega education kandi okwega njimana ngo munshongeji kwega ibintu kwate no businge twine kubitangwa amani kutandikira ahamuka omuko wawe informale ubu no promoting ota ibintu by'obusinge iyo no mukazi no mu Rwanda mu maka iyo no mukazi kumugura inyama munaye bateganza kumukunanga obuntu buke omukoromuka then waheza tuzoma omumashomero curriculum abikiro kwataho aba government bataho bintu ki bataho intebekanisa ki kugira ngo bintu by'obusinge byabaho kandi byabasa kuza omnyegesa ahaburo myaka rero cyabe cyo butwire cyaba culture yabe ntentura y'umuntu jangu nyo naba ni unkwina muzuru zindu asa kugira butigizana kunkata mayo kutamenye we niwe twashita matwa gonzo nshonga zitu tukagumza mutushemerirwe isa kugira ngo unayangana niwe tusame kurwana ningo bunyine ubunabe tata yabenda rwana niwe enzi ya nasho enzika yabo nyine kugireta gashinga nagaza kugihora riwe so ebintu nkobu no kutwine wanturegesa abana bitu nturegesa ntubuto mu nshomesa tubase kombeka Uganda y'ubusingi yabare mnanga ya ahasigara nabandi Edgar Buryahika kavindi kandi yaboshingo cya Youth for Peace and Development Uganda ekiri kushangwa umurumbara yabare mnanga Edgar Buryahika kandi twabatumwina ku bw'inyimaho utwantuganira ninjya wahurura ibintu biceme kwerinda ibikwasa kuyo businge butukubantu etaga kubanabwe mugumeho bisinsino katahe matandikiraho